Nako e le bosupa mo phatleng dikgang ke tsa Botswana Television tse re di gasang ka tlhamalalo tota go tswa toropokgolo Gaborone ntse o kopana le nna Benson Phuthego makore di tibolegela ka go leba ditlhogo. Batswana ba kgothadiwa go tshwaragana la maikarabelo a go dibela botsogo jwa setšhaba mo malwetseng a tshwana HIV/AIDS. Phuthego ya All Party Conference e dumalana gore diparty tse di boneng palo ya 5% le go feta mo ditlhophong tsa setšhaba di kgaogane 34.6 million pula. Mo go tsa metshameko company ya Okavango Diamond Company ODC mme e rotloetsa lekgotla la Botswana Volleyball Federation ka 250,000 pula. Wetso yo di tolokolang ka puya diatla ke kgaitsedi yake o bidiwa Patricia Chobonyane ga re tsena mo dikganyeng. Batswana ba kgothaditswe go tshwaragana la maikarabelo a go dibela botsogo jwa setšhaba mo malwetseng a akaretsang HIV le AIDS. Mothusa Tautona Rendaba Gaolatlhe a re lefatshe leno le lesego thata go nna le batho ba ba ikemiseditseng go lwantsha malwetse ka ditiro tsa bone tse dintle di akaretsa ditiro tsa boithaopo. O buile se kwa kgotleng ya Gaborone West mosong ono kwa segopotsong sa letsatsi la AIDS malatsi fela morago ga segopotso sa mafatshe sa World AIDS Day. O tshedile onkabetse ka pego. Dipalopalo di supa batho ba heta 39 million go ralla mahatshe ba tshela ka mogare wa HIV mme mahatshe a tshwanela Botswana a gatetse pele mo twantshong bolwetse jwa AIDS. Baitsanape le setšhaba ka kakaretso ba lemoga seabe sa go gata mmogo go atisa maitamo a mahatshe a go emisa bolwetse jwa AIDS ka ngwaga wa 2030. Re hano ka batho ba ba emang ka dinao ba ba rang modimo le batho ba bone ba ba ra ba re modimo dirisan nna le skala tsenwa ke mowa wa go belaela gore le bana ba ikgakgamanya le skala tsenwa ke mowa wa go belaela gore se se diragalang mo lehatsheng la rona se se tsileng go diragala mo Botswaneng yo mošwa se se tsholetsang botshelo jwa Motswana mongwe le mongwe se se tsholetsang botsogo jwa Motswana mongwe le mongwe se se tsholetsang itsholelo ya Botswana mongwe le mongwe se gaufi le go diragala. Bana le seabe ba botsogo le ba semolao ba totomaditse seabe sa go nonotsha ditsamaiso tsotlhe tse di ka lereng maduo mo twantshong se ga jaja se. Phatala botsogo le mo monong wa gore treat everyone ga gona gore ba tla re motlogela a sala ko morago. Dipalo tsa batho botlhe ba re reng bana le bolwetse jwa HIV mo kgaolong ya Gaborone dipalo tse ba gaetsho di tsamaela go 37,571. Current legal frameworks in Botswana, while offering certain protections for people living with HIV and AIDS, they need further strengthening. This also includes laws dealing with discrimination and health care access. They should be reinforced to ensure that no individual experiences prejudice when seeking care. Setšhaba se tsweletse ka go tsaya dikgato tse di bonalang go thibela kanamo ya mogare wa HIV go rotloetsa go thathobela go tsaya diritibatsi tsa ARV ka thomamo ga mmogo le go lwantsha kgethololo ya bao ba tshelang ka mogare. Phutha borre re be re tsena mo kgotleng le bone re bua le bone gore pilisi e nngwe helanyana hela wa re gakologela molao wa modimo bosigo le motshegare go segwa motho yo sa neng mo setilong sa basutli yo sutlang batho. Latsi leno le hitile selo se se beilweng ke lekgotla la UNAIDS ka maemo a 95-98-98 mo seelong sa go nna le 95% ya batho ba ba itseng seemo sa bone sa mogare. 95% ya bao ba itseng ba bo ba tsaya diritibatsi tsa ARV ga mmogo le gore bao ba tsayang di-ARV mogare o bo o ritibetse mo meleng. O tshedile onkabetse Botswana Television, Gaborone. Phuthego ya All Party Conference e dumalane hela ka bongwe jwa pelo ka tsamaiso ya go thusa ka madi diparty tse di boneng palo ya batlhophi ya 5% kgotsa go feta mo ditlhophong tsa setšhaba gore di tla kgaogana 34 million pula wa madi a neng a sologeditswe jalo go thusa diparty go ipapatsa le go di tsamaisa. Se se raya gore party ya UDC, BCP, BPF le BDP di tla fiwa 4.3 million pula nngwe le nngwe ya tsone.
se tlhalositswe ke tona kwa ofising ya Gatau tona Remoeti Mohasa kwa putegong ya diphathi tsa sepolotiki gompieno. Ke o lebogile Radipotsane wa bega. Madi a neng a solegeditswe diphathi tsa sepolotiki a dule puso e tsile ka lananeo le ka lone go tabelanwa madi ao ka teng mo go tla solegelang segolo jang diphathi tse di mo palamenteng molemo mo nakong eno. Mo mading ao a 34.6 million a neng a seegetswe ga thoko tona o tlhalositse ka ga ta kgaoganwang ka teng. The amount of money budgeted for and as approved by Parliament is 34.6 million. The funds will be disbursed to the parties as per the guidance provided by the Act in this manner. Parliament e dumetse go kgaoganya diphathi 34.6 million pula go lebeletswe Political Parties Funding Act. Diphathi tse nne tse di kgonneng go bona 5% a bathopi ba ba thopile mo dithopong tse di sa tswang go heta ba tahiwa 4.3 million pula. Diphathi tseo ke UDC, BCP, BDP le BPF. Provided the banking details. Parties have been advised to open special accounts for these funds. Godimo ga mo sephatong sa madi a 17.3 million pula a setseng a ta kgaoganwa go akareditswe sabe sa bomme ba ba mo palamenteng. A seat occupied by a female member of a qualified ya setseng a ta kgaoganwa go lebilwe palo ya ditilo tsa mapalamente a party. Mme setilo sa mme a le mongwe ke 30%, ha rre e le 20%. Madi a ta kgaoganwa jana. The funds will be allocated as follows. UDC 2,946,626. BPF 1,146,300. BDP 1,090,40. BCP 1,737,32 pula. Ereka se ene ile la ntha diphathi di hiwa madi go itsamaisa phuthego e dubaleng gore e tanna le sebaka se sengwe gape go ta go seka tsamaiso go akaretsa diphathi tse di sa kgona go bona 5% ya bathopi. Ke o lebogile Radipotsane, Botswana Television, Gaborone. Tse dingwe ke tse di reng lephata la temothuo le lefatshe la re le emisitse dikopo tse dišwa tsa lenaneo la thuo le tlotlo le supafa lenaneo leo le santse le sekasekwa. Lephata le tsweletse ka go supafa dikopo tse di neng di setse di amogetswe tsone di tla sekasekiwa. Re ntse re le 4 fa lenaneo la temo le tlotlo lone ga lena le go amiwa ke tshekatsheko eo mo pakeng eno ya temo ga mmogo le la Majaikgorosa mo ngwageng ono wa madi. Re tswelela ngwao ya Wosana le tse di amanang nayo e tlhomamisitswe ke lekalana la lekgotla la ditšhaba la matlotlo a tlholego la UNESCO fa e le nngwe ya dingwao tse di tshwanetseng go sirelediwa. Kitsiso e dirilwe semmuso ka la bobedi mme ya itumedisa thata banni ba kgaolo ya bokone botlhaba kwa ngwao eo e remeletseng gone. Fa bua kwa phuthegong eo ya go ipelela kitsiso e mogolwane kwa lephateng la metshameko le bodiragatsi mme o nthatile Takarouna a re maiteko a bone a go rotloetsa dingwao tsa mohuta o a atlegile. Terry Makgweng wa bega. Ka ngwaga wa 2017, khansele ya bokone bothaba e ne ya simolola go dira dipatlisiso mo kgaolong eo go bona gore ke eng se kgaolo eo e na leng sone se se amanang le ngwao. Mme dipatlisiso tseo di ne tsa senola mmino wa Wosana o tswang kgakala o fitlhelwa mo kgaolong eo o mo nakong eno o gomagomediwang ke go nyelela. Ka jalo ka ngwaga wa 2022 go ne ga tshegediwa meleto ya ngwao e le mmalwa e thagoletseng tsela ditso tsa Wosana go nna dingwe tse di thopiwang ke lekgotla la UNESCO go sirelediwa. E rile ka ngwaga 2017 ra bo re dira research mo kgaolong re le community ya North East ke gore re ne re bata go bona gore tota mme kgaolo e tshwere eng se e leng goreng batho ba kgaolo e ba ka itsege ka sone. Yaanong ne re ka di 31 tsa ga March 2023 ra bo ile ha yaanong re finalize ang file e be re tsa file ele e be re ka go e submita go bone ba UNESCO for possible inscription during 19.com e leng gore re bua jana e tsweletse teng go Paraguay. Kitsiso e ya lekgotla la UNESCO e raya gore kgaolo ya bokone bothaba e tla dira gothe mo go kgonang go tshegetsa ngwao e ya Wosana le go e tsosolosa fa go tlhokegang teng. Ka jalo go tla nna le ditiro tse di tla rutang batho ka ngwao e.
mme le boitumelo hela jaaka ke tlhalosa ka gore so ka bosone se ya go dira gore ngo ya sekalaka e leng gore ke hosana e somarelwe ke ya ka tebere gatisa yana gore e lemogiwe ke mahase otlhe a e leng gore a teng go lemogwa mo ga ngwao e ka lekgotla la UNESCO go supa go ka bakana ga itsholelo ka jana ngwao e rekisetswa mafatshe a mangwe sengwe se lefatshe leno le se rotloetsang mo nakong ya gompieko ya ka ne re le mo celebration le celebration e leng gore ka bo yone ko UNESCO ko Paraguay ba ne ba amogela file yone e reng gore re ntse re e dira go tsweng ko ngwageng wa 2017 go ithele gompieno mme ka seo rona ne re supa go amogela bone ba ne ba re neetse sebaka sa gore ba ra amogele se ba se re neela rona e be re sa amogela ka tsela tse e ntse re ya amogela ka yone ngwao e ya hosana go dumelwa fa e tisa dingwe tse dinte mo matshelong a batho tse di akaretsang go naga pula ka nako ya temo. Terry Makgoeng, BTV News, Masunga. Ngolwana wa mapodisi ya number 4 district senior superintendent Sarah Gabathusi a re lephata la sepodisi le bone go le maleba go dira dithuto puisano tsa borre ba mapodisi go buisana le bone ka dikgang tse di amang bomme le bana le gone go rotloetsa go nna bagakolodi mo go lwantsheng kgokgontsho ya bong jaaka go le mo malatsing a le 10 le borataro a kgatlhanong jalo le kgokgontsho ya bong. Senior Superintendent Sarah Gabathusi o buile jana kwa toropong ya Lobatsebošeng. Pel Pudhudu wa bega. Konokono ya letsatsi e ne le go buisana le borra ba mapodisi go ba thusa go rarabolola se se bakang kgokgontsho ya bong segolo jang mo go bomme le bana. We expect men as gathered as you are to re solofela gore fa le kgobokane jaana le borre le buisane ka dikgang tse di dirang gore e be le amana le kgokgontsho ya bong go le nako e ntsi borre ke bone ba dira molato fa bomme e le batswa setlhabelo mme ke ipotsa gore a borre ba tsaya kgannye ka tlhoafalo kana jang ka gore seo ka botsone se dira gore borre ba tlele kwa dikgologelong e le dikgang tsa kgokgontsho. Whether men take this seriously because kana feila matata ke gore re le borre dikgang tsa rona tsa kgokgontsho ga re di ntshetse ko ntle ra di ipeela e be re sena go di ipeela jaana di be di nna di aga mo go rona di nna di aga mo go rona a di ntse di agana di ira mo go teng enga eo ke yone ya nnitsileng gore ka moso e be e tsala violence ra kopa ka tswetswe gore borre a re tsweleng ko ntle re bueng. Mo go lekeng go lwantsha dikgang tsa kgokgontsho ya bong lephata la sepodisi le nang malaneo a tshwana la lekalana la bong le itshireletso ya bana ga mmogo le mafelo a tshedilo maikutlo ka jalo ba ba amegang ba rotloediwa go kopa thuso. There is never a time e leng gore ra letella banna gore ba di go le gantsi borre ga ba fe tshono ya go bua mme gape re ba supa ka menwana fa ba dirile diphoso e be re solofela gore ba tsaya maikarabelo re le setšhaba re ipaakantsa go le kae go ba reetsa le gone go ba fa dikgakololo ka dikgang tsa kgokgontsho. Ga go botlhokwa mme they build so go out and seek help. Sa borana o teng social worker di teng mo motse mongwe le mongwe o tswang go gone di social worker di teng mo gone. Let's go out and seek help. And the other one ke gore let's have emotional intelligence. Ke itse gore a re ntse ana ga nkana le nakonyana ka botsa borre gore ntse di kgantsa jana based violence di ba kwa keng re tle go mthalo gore bomme ba malatsing a ba re tshwe mme anong ga re gore mme wa kgokgontsha I'm encouraging you le motho a rre let's have that emotional intelligence gore a situation e ntse yana how do I become a bigger person mo go yone. Borre ba rotloediwa go inaakanya le dikereke go tsaya dikgakololo tse di ka ba thusang go fenya kgokgontsho ya bong. Pel Pudhudu, BTV News, Lobatse. Mefaile gona o tsubantse gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television Primaneng ya tsatsi la Labone ga re tswelela go nonotsha le go tlhatlhelela babega dikgang ka dikitso tse di maleba ka ditemane ke konokono mo go baneeleng lesedi mo go begeng go le maleba ka mahama o wa ditemane. Se se tlhalositswe jalo ke mo anamisa mafoko wa khamphane ya DBS Metumi Ramsden kwa ithutintshong e akaretsang babega dikgang mo go tsa kgwebo ya ditemane mo toropokgolo Gaborone. Mojadi Mokibelo wa bega.
lehatshe la Botswana le eteletse pele mo go tsa thekiso ya ditaemane lehatshe ka bophara mme taemane e le yone konokono mo kgolong ya itsholelo ya lehatshe leno ka jalo bobegakgang ke ipinagare mo go iseng melaetsa kwa setšhabeng te ba lemogama o wa ditaemane tshwaragano ya khamphane ya DBS le lekgotla la mmisa Botswana ya boeta ka nako e maleba e bobegakgang bo tlhokang dikitso tse di tseneletseng te ba le kgwebo ya ditaemane ne re bona go le botlhokwa gore re ire jaana yaka o tlhaloganya mojaji gore kana itsholo la rona ya mo Botswana e ikaegile ka taemane mme gape bobegakgang is a very crucial partner to ensuring that setšhaba sa itse le gone sa rutega ka taemane ana amongst other things se leng gore bobegakgang bo itebagantse le tsone lekgotla la mmisa Botswana le bo la amogela maiteko a ba DBS kgangkgolo le gore re ba rute ka ha ditaemane tsa rona di tsamang ka teng ka botlhokwa jwa taemane le gone gore re leke thata gore bontsi o itlhale gore go thata gore o ka bona access to batho ba leng gore ba relevant in terms of business gore o kgone gore o ka kwala ka dikgang tsa rona mo dipampiri but o na le information e leng gore it's accurate enough for you to inform the nation bangwe ba babegakgang ba ba nnile le sebaka mo ithutshweng e ba supa ba na le tshologelo e ntsi mo go yone. My expectations from the training today is to leave this place with an immense tsholofelo ke gore morago ga ithuthuntso e ke bo ke anyule go le gontsi tebang le kgwebo ya ditaemane. I expect to walk out of here with new insights that perhaps I wasn't, aware of. So ke yone nako a metshono e seng kana ka sepe a gore ga ke tswa ga ke a go bua le Batswana ke a go bua le lehatshe ka ditaemane tsa rona ka boikgantsho ka botswa pelo ke bolela motho gore ka riana ka ditaemane tsa rona ga ke re gatwe. Ithuthuntso e akaretsang babegakgang ba kgwebo go tswa mo dipampiring solomamowa le ditshwantsho tsa motshikenyego gareng ga ba bangwe e tla ba nonotsha dikitso go nna le bokgoni jo bo tseneletseng go ka kwala le go bega ka manonthotho te ba le kgwebo ya ditaemane. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. ha re lebatsa sekgwama komiti ya banka ya Botswana e laola merokotso ya kadimo ya madi tseretshwetso ya go tlogela seelo sa morokotso se sa fetoga go tsweng mo go 1.9%. seo se tlhalositswe ke mookamedi wa banka ya Botswana Re Cornelius Dikop mo phuthegong ya babegadikgang. Mo godimo ga moo komiti e ne ya fokotsa seelo sa madi a dibanka di laolelwang go a baya kwa Bank of Botswana e leng ka Seesimane Primary Reserve Requirement go laola jalo bokete jwa madi a dirisiwang mo itsholelong go tsweng kwa go 2.5% go yeng kwa go 0%. Mojadi Mokibelo wa bega. Re Dikop o tsweletse a re monogae phetogo ya ditlhotlhwa tse di laolwang ke puso ke gore administered prices e na le bokgoni jwa go ka ama kgolo ya ditlhotlhwa mme ka tebelopele ya bone e le komiti ya MPC ba supa ga kgolo ya ditlhotlhwa e tla tswelela e le kwa tlase ka jalo ba tsaya tshwetso ya go sa hetola morokotso wa 1.9%. Mo bokopanong jwa morule a tlhola malatsi a le matlhano komiti ya banka ya Botswana e laolwa merokotso ya kadimo le madi e tsere tshwetso ya go tlogela seelo sa morokotso se sa fetoga mo go 1.9%. Godimo ga moo komiti e ne ya fokotsa seelo sa madi a dibanka di laolelwang go a ba ko bankeng ya setšhaba ya Bank of Botswana go ka sekgwa go tweng Primary Reserve Requirement go laola bokete jwa madi mo itsholelong go tswa go 2.5% wa tsa otlhe go sala 0%. Le ha go ntse jalo Re Dikop a re gona le mabaka a harologaneng a ka dira gore kgolo ya ditlhotlhwa ya oketsege mme seo se ame itsholelo ya monogae. Sa ntlha kgolo ya ditlhotlhwa tsa dijo le leokwane mo mebarekeng ya mafatshefatshe kana mafatshe a sele go fetisa ka go akanyeditsweng ka teng. Sa bobedi tlhaelo ya dithoto mo mebarekeng ya mafatshe. Sa bofelo kgotlakhootlano ya mafatshe mo go tsa sepolotiki go kubetsana
le ga mmogo le itsholelo le ka dipapadisano. go ya ka mookamedi wa banka ya Botswana Redicop a re komiti ya bone e laola merokotso ya kadimo ya madi e kopana mo seemong sa itsholelo e tsweletseng ka go sa dira sente ka mabaka a kwelotase ya mmaraka wa ditswammung bogolo jang ditaemane le go tlhoka go atega mo megameng e mengwe ya itsholelo ntswa go na le maiteko a go e tsosolosa ka mananeo a harologaneng. Mojadi Mokibelo, Botswana Television, Gaborone. Kampani ya maranyane ya banana ba monogae ya Digital Natives e tla tshwaragana le kampani ya Botswana Housing Corporation BHC go dira ditirelo ya maranyane e bidiwang Lentle e tla thusang go rarabolla dikgwetlho tse di farologaneng mo mogameng wa matlo. Se se tla morago ga gore Digital Natives e fenye kgaisano eo ya BHC kwa e neng e gaisana le dikampani tsa monogae tsa maranyane di le 37 ka Phatwe monongwaga. Moemedi wa kampani eo Re Nthabise Bokete o tlhalositse gore maranyane ao a tla thusa go isa ditlamelo kwa bathong. Moletlo wa go aba dimpho tsa kgaisano eo o ne o tshwerwe mo notoropo kgolo Gaborone Mabane. Ke letleletswe somolo kae o na le teng. Kgaisano ya lekalana la Botswana Housing Corporation e ne engwe ke le dikhampani tsa monogae go dira maranyane a ka thusang go tlhabolola go isiwa ga ditirelo tsa mogama wa matlo kwa bathong e ne ya ntsha dikhampani tse 5 go tswa mo go tse di 37 tsa bokgoni jo bo kwa godimo mme mo go bone tse 3 tsa supa di tshwere se se neng se tlhokwa ke mogama o. Kampani ya Sagaisi e ne ya gapa 30,000 pula ya Mavix 50,000 pula fa Digital Natives ba ileng bone ba fenye ba ne ba atsiwa ka 75,000 pula. Botswana Housing Corporation is in a very amazing position. Lekala la BHC le mo maemong a siameng a go tsitsa diphetogo mo mogameng wa bone re dirile maranyane a tla berekang 24 hours a bereka kwa ntle ga seabe se se ntsi sa motho ka jaana a tla bo a dirisa artificial intelligence. Maranyane ao re tla bitsa re Lentle se se raya gore matlo ke selo se sentle. Maranyane a tla thusa setšhaba ka tsotlhe tsa ba di tlhokang di akaretsa go batla ditirelo tsa BHC ba romela melaetsa kgotsa ba tlatsa difomo tse di farologaneng. As well as emailing automatically over and above the mobile application that we presented to the team today. And the winning app is just the beginning. As we move forward, we'll continue to build on the momentum created by this initiative. Se ke tshimologo ya go tla ka tharabololo re kopanya tiriso ya maranyane le go isa ditirelo tsa matlo kwa bathong. Re ikemisitse go tlhabolola matshelo a Batswana ka tiriso ya maranyane le go dira tshwaragano di tshwanaletse tse di thusang maitlamo a lefatshe a itsholelo e ikaegileng ka maranyane. Partnerships that will support the growth of the Botswana's digital economy. Bafenyi ba Botswana Housing Corporation Hackathon ba kgolelwa seabe sa bone mo go tsholetseng seelo go thusa lekalana leo go inaakanya le maranyane go tsisa diphetogo mo mogameng wa matlo. Innovative solutions will undoubtedly have a lasting botlhale jwa lona jwa maranyane bo tla tlisa diphetogo le tharabololo mo mogameng mme ebile re emetse go bona diphetogo tseo a re tsweleleng ka go bereka mmogo re tshwaragane. Boldly and to innovate with a passion. Organized through the partnership between Botswana Housing Corporation. Moletlo o tshwana le o re o tshwaraganetseng le ba Botswana Innovation Hub ke sesupo sa tebelopele ya go netlemisa bokamoso jwa lefatshe leno jwa maranyane re itebagantse le go isa ditirelo kwa bathong. Seamless and accessible to every Motswana from the comfort of his house. Ka tshwaragano ya BHC le company ya Digital Natives loeto la go dira maranyane a Lentle le tla simolola ngwaga o tlang ka Hirokgong mme go solofela gore a bo a setse a dirisiwa mo kgweding tse 3. Ke letleletswe Somolekae, Botswana Television, Gaborone. Re hetela kwa go tsa metshameko mme morwarre Thato Kgosimore o go tshotse. ke a go leboga jalo Benson Puthego matlametlo a modisa ke go di gorosa ke bua jalo Thato Kgosimore ke tla ka tsa metshameko tsa Botswana tonight pego e go setlhoeng mo parlamente wa kgaolo ya Gaborone South yo gape e leng tona wa lephata la boatlhodi le ka go sesha ya magole gwa Nelson Ramaotwana a re go botlhokwa go leboga sabe sa bana le sabe mo kgolong le tlhabololo ya metshameko mo gae
tona Ramaotwana o supile se jaaka banni ba kgaolwane ya Selemela mo kgaolong ya botlhophi ya Gaborone South le bana le seabe ka go farologana ba ne ba abela mokatisi wa setlhopha sa setšhaba sa Mabelo ke bonye Modisa Mosimanyane mpho ya 20,000 pula mo Gaborone ka Laboraro e le tsela ya go lemoga seabe sa gagwe mo katlegong ya setlhopha sa setšhaba mo dikgaisanyong ka go farologana. Kagiso Molelekwa wa latela. Tona Ramaotwana o tsweletsa a supa gore metshameko e tswelele ka go atega bana le seabe ba tshwana le bakatisi ba na le tiro e ntsi thata mo bataboging. The historic gold medal win by the phenomenal Letsile Tebogo and indeed marvelous silver medal attained by our 4x4 relay team. Katego ya setlhopha sa rona go dikgaisanong tsa di-Olimpiki e tsile ka go bereka ka thata ga bakatisi batshameki le bana le seabe ba bangwe. Puso ya ga Tautona Boko e itamile go tswelela ka go nonosa le go thabolola metshameko mono gae jaaka re bone ka go thamiwa ga lephata le le itebagantseng le metshameko. Government under President Advocate Duma Boko to support the sporting fraternity and to invest in it to propel Botswana's further success in the area of sport. This is evidenced by, among others, the creation of Ministry of Youth and Gender Affairs, Ministry of Sports and Culture, just to name a few. Re bore bona gone gore gongwe go maleba gore re ikgobokanye re le banni ba Selemela Ward re ikgobokanye jana re leke go ntsha bonyenyane jo re na le jone gore le rona re supe ha re rata coach ya rona o ileng gore ha ile jalo go ya go papamatsa le ha tsela Botswana ko mahatsheng tota e sela ntlha ibile sela bohelo ke so se leng gore a itse gore kana go tsotlhe le rona re mo emenokeng. Fa tswala gagwe mokatisi ke bonye Modisa Mosimanyane o lebogetse banni ba kgaolwana Selemela go lemoga maiteko a gagwe a go thabolola Mabelo le go tisa katego mono gae. And then thank BAA. Without BAA ke bona ba re ham platform ko re ha BAA seo ha gona Mabelo ha gona gore ka bonang teng opportunity ya gore re supe di talente tsa rona. Ke leboge thata my own track and field, my own BDF le Lefika ke yone club e re hileng Letsile Tebogo. So ke a le leboga those who conceptualized idea and le ba ba ileng ba yata ba e supporta ba ba ntshitse madi le ba ba sa ntshang ke leboga mongwe le mongwe e leng gore o dirile yalo. Mokatisi Mosimanyane kana dos jaaka tumile mo mererong ya Mabelo mono gae o nnile seabe mo kategong ya setlhopha se neng se emetse lefatshe leno ko dikgaisanong tsa di-Olimpiki tsa monongwaga ko lefatsheng la Fora jaaka se ne se dira ditso se gapa sa etsela sa Gauta mo lebelo la 200 meters se e leng la ntlha go gapiwa ke moAforika mo dikgaisanong tsa di-Olimpiki mme ebile e le Gauta ntlha lefatshe leno ko dikgaisanong tseo. Se ne sa boa gape sa gapa sa etsela sa lefera mo lebelo la 4x4 relay e ntse e le ko dikgaisanong tsa monongwaga. Kagiso Molelekwa, PTV Sport, Gaborone. Mosimanyane yo botlhale do se tswelela ka go ribolla talente. Fa re tswelela company ya Okavango Diamond Company ODC e rotloeditse lekgotla la Botswana Volleyball Federation BVF ka 250,000 pula go thusa go tshegetsa kgaisanyo ya Zone 6 na Club Championships. Kgaisanyo eo e simola ka la botlhano mo Gaborone a rutle tshepo ke himile ka dintlha. Moanamisa mafoko wa lekgotla la Okavango Diamond Company Dennis Tlang a re go rotloetsa metshameko ke nngwe ya maiteko a bone a go godisa motshameko mono gae. Sports events are a source of inspiration, unity and excitement, and we at ODC are truly grateful for the opportunity to be part of this journey, to make the Zone 6 Club Championship tournament. Metshameko ya kgothatsa ebile ya kopanya mme re le ba ODC re itumelela go nna karolo ya kgaisano e. Mofenyi wa kgaisano e mo go bomme le borre o ya go emela kgaolo kwa Aforika mme re le ba ODC re ntse bonyenyane go rotloetsa kgaisano mme re solofela fa tla thusa gore kgaisano e tswelele. The Zone at the Africa Club Championship, and to support this vision, Okavango Diamond Company is proud to announce a sponsorship of $250,000, and we are hopeful that this funding will go a long way in ensuring the success of the tournament.
moeteledipele wa lekgotla la Botswana Volleyball Federation Tswelelo Magang o tlhalositse fa thotloetso tsa ODC e tle ka nako e maleba jaaka ba ne ba tshwanetse go konentela dituelo tsa lefelo le le tabo le dirisiwa go tshegetsa metshameko eo. Totally acknowledge ODC, Okavango Diamond Company, for coming forth and hearing our call for corporates to assist us to be able to put together, this very prestigious and auspicious, tournament. This is an annual tournament which is hosted by the Confederation of Africa Volleyball Zone 6. It is an annual tournament. Re leboga ba ODC jaaka ba re tshologile mogotsi jaaka re ntse re kopa dikampane gore di re thuse. Kgaisano e ke ya ngwaga le ngwaga e tshwarang ke ba Confederation of African Volleyball Zone 6. Go na le meamuso e mentsi ya go tshegetsa kgaisano e jaaka batshameki ba rona ba tla ba itsupa botaga ba lebile ke ba mahatsa a se. To international play. We are talking exposing our coaches to coach, in games of this magnitude. We are talking obviously economic activity. Metshameko eo e nngwe ke le mafatshe a le 10 le ditlhopha di le 50 e tla tshwara go ditshupolo go simolola kgwedi eno le malatsi a 5 go fitlha e le 15. Tshepo ke hemile PTV Sport Tlokweng. Tshepo ke hemile a re tlisa jalo ka bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa nako ya bosupa re boya gape re kopane ka nako ya borobabongwe fa ke tla ka tse dingwe tsa metshameko ka sena sebaka re ikgate motlhala re lebe tseneng di digwaga kwa pele. Zata utuna khotaditse Batswana go tshwaragana le maikarabelo a go dibela botsogo jwa setšhaba mo malwetseng a tshwana HIV/AIDS. Phetogo ya All Party Conference e tlhotse dumalane ka bongwehela jwa pelo gore diphati tse di boneng palo ya 5% le go feta mo ditlhophong tsa setšhaba di kgaogane 34.6 million pula. Mo go tsa metshameko company ya Okavango Diamond Company e rotloeditse lekgotla la Botswana Volleyball Federation ka 250,000 pula. Le kalo ga go di helana go ke yone mabifi ra go hela kwa go ba tepolo gape go utlwa ka maemo a bosa mme mang le mang wa iponna go bollo no metsi nne kagiso. Bagaetso madume amogela seemo sa loape le setisediwa ke Obakeng Casper Mathaki. Mosong ono re phaketse re gatisitse pula ya bobedi kwa Ngojane Meteorological Station fa ko gantsi Meteorological Station le mafelo mangwe a dikgaolo tsa Borwa-Bothaba Gatleng le Kweneng re gatisitse marothodi. Mme mo tshokolego a gompieno re ntse re itemogetse mogote o feteletseng mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno. Re gatisitse 41 kwa Selebe Phikwe fa ko Mahalape Soa le Letlhakane gone re gatisitse 40. Mme ga re lebelela tshwantsha loape mo nako ya gompieno se re bontsha go santse go banela maru mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme go apogile mo mafelong mangwe a kgaolo ya Kgalagadi. Mme ebile maru a mmala o motalo re solofetse go gongwe a ka duma kgotsa re nesetsa pula bosigong ja gompieno. Ha re lebelela mo letsatsing la Labotlhano re solofetse gore go thibe ka bontlhabongwe mo dikgaolong ka bontsi tsa lefatshe leno kwa ntle ga go kgaolong ya Kgalagadi ko re solofetseng gore go bona le dibata tsa maru. Mme ebile godimo ga mo re solofetse gape le diphefo tse di mašeta tse di tebeng di foka mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno. Mme re lebelela mo maphakele re solofetse gore go ikutotse go le mogote lefatshe leno ka bophara ka selekano sa magare ga 20 kwa Kasane le Ngojane go yeng kwa 25 kwa Maung ga mmogo le kwa Gaborone. Ha re lebelela mo tshokologong go dikgaolong tsa gantsi Kgalagadi le Borwa re solofetse gore go ikutotse go le mogote thata wa magare ga 36 kwa Veda go yeng kwa 35 kwa gantsi. Fa mo dikgaolong tse dingwe ka bontsi tsa lefatshe leno re solofetse gore go ikutotse go le mogote o feteletseng mo mafelong ana wa magare ga 40 ko Gaborone go yeng kwa 41 kwa Suapen. Ka jalo setšhaba se rutile gore se ipabalele mo mogoteng o feteletseng. Ha re lebelela mo mafelo a beke go dikgaolong tsa Borwa-Bothaba Gatleng le Kweneng re solofetse gore ka letsatsi la Mathatso go bona le dibata tsa maru go ikutotsa go le mogote o feteletseng. Ka tsela tshipi gone re solofetse gore go thibe ka bontlhabongwe ka kgonagala pula diphefo le dikgadima go ikutotsa go le mogote mo tshokologong. Ha re lebelela ko gantsi le Kgalagadi le gone re solofetse gore go thibe ka bontlhabongwe
ka kgonagalo ya pula diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa gantsi ka letsatsi la tshipi go ikutlwa tsa go le mogote o feteletseng mo tshokologong mo dikgaolong tsa tšhwebeleng gabe le gone re solofetse gore go thibe ka bontlhabongwe go ka kgonagalo ya pula diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo go ikutlwa tsa go le mogote o feteletseng mo tshokologong mme re lebelela ko legare le bokone botlhaba le gone ntse re tsholofetse gore go tswelele go thibile ka bontlhabongwe ka kgonagalo ya pula diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tseo go ikutlwa tsa go le mogote o feteletseng ka letsatsi la matlhatso fa ka tsela tshipi re solofetse gore ko dikgaolong tsa bokone botlhaba le bokone jwa kgaolo ya legare go ikutlwa tse go le mogote thata fa ko dikgaolong tsa borwa jwa kgaolo ya legare re solofetse gore ka letsatsi la matlhatso ka letsatsi la tshipi go ikutlwa tse go le bothito ke gone gotlhe mo ne ke go tshwaretse go tswa topoloape a enne boroko. As a person, I've just had the passion and the drive for